Ministri e Arsimit Vesna Janevska njoftoi se të gjitha vërejtjet të qëndrueshme që do të jepen për ligjin e ri për arsim të lartë do të merren parasysh para se ai të mbyllet dhe të dërgohet në procedurë qeveritare. Po ashtu, siç tha ajo, janë pranuar edhe sugjerimet konstruktive gjatë periudhës së kaluar. Sipas saj, me këtë ligji do të vendoset rregull në arsimin e lartë dhe do të eliminojë të gjitha парегулсит. Понеделник законот ќе биде затворен и ќе биде даден во владина постапка. До понеделник се што е сериозен приговор и се што е стигнато повторно ќе се разгледа. И навистина тие видоа дека многу од забелешките кои ги дадоа се прифатени. За некои од нив јас лично и не се согласувам, но комисијата одлучила дека треба и ние ги прифативме. Доколку до понеделник има разумно образложено било што, до понеделник вечер ќе може да се направи некоја дополнителна измена. Janevska shtoi se gjatë periudhës së kaluar janë konstatuar shumë parregullsi. Janë zbuluar 14 institucione private që nuk respektojnë kushtet ligjore për punë arsimore. Si shembull më të rënd, ajo përmendi një institut të regjistruar që funksiononte në pjesën e prapme të një bastorie me 2 karike dhe 2 dyshek, duke kryer aktivitete të jashtme në emrin e arsimit privat. Ќе ве потсетам дека ние во изминатиот период затворивме така наречени 14 приватни институти. Зошто така наречени? Најбруталниот пример беше кога комисијата од МОН отиде да направи увид на еден институт. Тој беше регистриран во кладилница, во задната просторија на кладилницата, каде што институтот требаше да ги обавува своите функции на 2 столчиња и 2 душека. И тој беше веднаш затворен, а вработени беа 2 луѓе и беше прекршен законот, инаку не ке можевме. Значи, тој е најбруталниот пример кој ви го кажувам. Има полесни примери, но ние водиме 34 високообразовни установи во земјава, што е апсолутно недозволиво, затоа што под називот приватен институт де факто се обавуваат други функции, како што еве примеров со кладилницава. Janevska theksoi se ministria do të vazhdojë të monitorojë dhe të mbyllë institucione që shkelin ligjin, duke përmendur se procesi i verifikimit të instituteve private filloi në janar të vitit të kaluar. Ajo shtoi se ligji i ri për arsim të lartë, që përfshin edhe kriteret për institute private, është përfunduar nga Komisioni i Punës dhe do të hyjë në procedurë ligjore të hanan.